Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam 2 rakaat dari kita untuk para tiktokers dan para penonton setia Al-Hidayah. Ikutin kegiatan kita hari ini ya. Seperti kemarin ya, kita akan belajar ngelogat kitab Muhtarul Hadis. Nah, sebelumnya kita akan hafalan dulu Alfiyah Ibnu Malik. Baca doa gitu. Baca doa aja. Kita awali dengan berbaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa wa nasba fi'lu bi ayat jazima farfa bidamin wasiban fathan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur wajib bitaskini wa ghairu mazukir yanubunahu ja'ahu bani namir warqabi wawin wasiban nabil alif wajur biyain minal asma'asi pindah kadu'in sobatan abana wal famu haitsu mimu min hubana abun awun hamun kada kawahanu wa nafsu fi hadha akhiri asanu wa fi abi wa taliyahi yanjuru wa qasruha min nafsihina asyadu wa asyadu dal i'rabi ayyudafna la lil yakaja'ahu abi kadatila bil alif fa'il musanna wakila ida bimudmarin mudafan usila kilta kada kasnani wasnatani karnaini wabnataini jaran wa nasban ba'da fatin qad uli warfa bi wawin wa bi yadru wasibi salima zamin amirin wa mudnibi wa shibi daini wa bi isruna wa babu ulika wa ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna sadda wa sinuna wa babu wa misainin qadiyari dal babu wa huwa illa qawmiyat tarid wa nuna mazmu'in wa mabirtaha fakta wa qallaman bi kasrin atar wa nunu masunniya wal mulhaqibi bi asida kastamaluhu famtabi wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa bin nasbi ma'a kada ulatu waladis
wajuil ka'azri'atin fihi zaidan kubil wajurabil fatlati malaya sorif malam yudaf au yaqub bada al-radif waj'alina wiyaf'alani nuna raf'an wa tadina wa tas'aluna wa hadbu haril jazmi wa nasbi sima kalam takuni litarumi madlama wa sami mu'talan minal asma'i maqal mustafa wa mutlaqi makarima fal awalul i'rabu fi qudira jami'u wa walladhi qad kusira wa sani makusun wa nasbu dhuhar wa raquhu yun wa qada aidan yujar wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw waun aw yaun fa mulalan urif fal alifan wiwi ghairu jazmi wa abdin nasba maqayat uyarmi wa raqa fihi manwi wa zidjajima salasahunna taqdi hukman lazima wa raqa fihi manwi wa zidjajima salasahunna taqdi hukman lazima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha saestuna Allah yuhibbu etamika cinta Allah tidak amila di mana-mana amal saha ahadukum salah sahiji arabin kabeh al amala kana hiji amal ina kana yen ngaluskeun itu amal hu kasih ahad rahu at-Tabrani. Ini saestuna kami lastu eta kami astamilu eta tanggap kami ahadan kahiji jalma hatta usahimo sehingga yang diharapkan kami muka itu ahad rohu ad-Dailami. Innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala jabu eta ngarasa kami Allah mensa ini tijalma anu menta yas'alu menta itu sa'il gairal jannati kasalian di surga wa min mu'ti sareng tina hiji jalma tukang beren yu'ti anu nere itu man lillahi kasalian di Allah wa min muta'awidin sareng jalma anu menta pangrasa yata'awadu al-manzara untuk jalma min gairin nari tina salian di neraka rawahu al-Khatib Ali bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala yaqulu eta ngadahu Allah ana anta tarisu eta anu katilu asyarikaini anu lerejengan duaan malam yakun salagi teu hianat sa'ahadu salah sahiji itu syarikai sahibahu kawabaturan itu ahad fa'idha khana maka dimana-mana hianat itu ahad ka itu sahih kharajutu eta keluar kami min bainihima di antara itu sahih rawahu Abu Daud an Abi Hurairah. Innallaha saestuna Allah la yu'adzibu eta moal nyiksa Allah bidam aini kecuali kamu wala yu'uzni sareng moal nyiksa Allah al-qalbi rihatin walakin atina yu'adzibu bakal nyiksa Allah bihada qala wadau kanjeng Nabi salam isyarat kanjeng Nabi ila lisanihi kana lisana kanjeng Nabi aw yarhamu atawa mika asih Allah ba'inna mayyita sareng saestuna ari mayit yu'adzibu kita bakal disiksa itu mayit bukan
hamaza ini syahida wabihi fakariha hamaza syahida wabihi fakariha Allah tidak ahadtu di mana-mana nyopot kami karimatai karena dua kemuliaan abdi hamba kami di dunia lam yakun eta mabukti lahu ka itu abdi indi disanding kami naon jazaun pambales ilal jannata kajaba surga rawahu at-Tirmidzi an Anas. Innallaha ta'ala sa'isuna Allah ta'ala qad harama etanya taharam ala nari kanaraka man kajalma qala madaw kana lapad la ilaha illallah yabtagi anu nyukra bidalika ka iya lapad wajahallahi kana karidoan Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala sa'istuna wa ta'ala yaqulu etangadahu Allah yaumal qiyamati dina poean kiamat. Nalapat ainal mutahabbuna aina eta di mana al mutahabbuna ari jalma silih pika cinta lijalali kana keagungan harta kana keagungan kami al-yauma dina ieu poe uzillu hum rek nyuhan kami fi zilli di ieu kami yauma la zilla dina poean teu aya ieu kami ila zilli itu iya saha ila zilli ieu kami masukun di atasnya kajaba ieu kami rawahu Muslim an Abi Hurairah. iya yang sukun Innallaha ta'ala sa'istuna Allah ta'ala yaqulu etangadahu Allah kana lapat antara abdi anna hari kami ma'a abdi serta hamba kami kamu ngapain nanya yang itu aja hamaza yang lancar kami wa taharrakat sareng usik bi kalau kami hamaza syahida itu aja dulu nama syafat tahu karena panjang bibirna karena panjang wabihi gitu baca abdi rawahu Ahmad an Abi itu pendek semua fakariha oh papain aja dulu itu santai ngaji itu yang penting serius kamunya ngerti nggak serius nah ada waktunya main itu ada waktunya kamu ngaji serius biar nggak cuma pintar main doang kamu harus pintar ngajinya ngerti nggak kamu karena lagaika abdana nurusfi pangeran abdi sadaya sadaika sarang kenapa kamu kamu mau kayak nggak betah kalau ngaji tuh alkhairu sarang alus sadusti fi yadaika kata Allah Allah mana wa huruf apa itu fa coba dari awal ha
naka alisadaya Syahidah dalam karena perkara Wabihi, kamu gimana sih? maka ada perkara Oh, barisnya di bawah itu i ya. wabihi fakariha ahadan karena hiji Besok ngaji nongli ini. halki min Suka ngaji apa lagi? Hafalan apa? Oh, kamu hafalan surat apa? Oh, baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mau enggak yang bener bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu fazalikal ladzi yad'uni wa la ya'uddu ala ta'amil fawailun lil alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum Ibro, wayang, tulisnya. Wayang, udah sampai tadi. Wayang naunal, wayang naunal, ma'un, wayang naunal ma'un, wayang naunal ma'un, bukan wayal, wayang. Wayang naunal ma'un, wayang naunal sok, wayang nau, wayang nau sok, wayang nau, wayang nau, wayang naunal, wayang naunal. Jangan itu, jangan bergerak itu. Tangannya udah diam gini, diam. Wayang naunal. Ulangi. Ma'un, ma'un, ma'un. Pakai ain ya, ma'un. Wayang naunal Rabbi fakina wa fakir wayang wa qarabati wa nafi tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'lim anta zuqana wasi'a punya banyak wayang zuqana naunal ma'un. Ya bagi wayang nau wayang naunal ma'un. Jangan naun tapi naun. Dilanjut kita Wayang belajar sholawat. Sekarang kita sholawat yang berjudul Isfalana. Yang hafal boleh ikutan ya, yang di rumah yang lagi nonton.
Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi anta murtaja yawma zihami ishqalana ya khairal anami ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi anta murtaja yawma zihami ishqalana ya khairal anami ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah mudana bika ya habibu anta lil halqi ya tabibu ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah mudana bika ya habibu anta lil halqi ya tabibu ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi anta murtaja yawma zihami ishqalana ya khairal anami ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah Tahil baraya bisyaril mubin Sirul hidayah bainal alamin Ishqalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah Tahil baraya bisyaril mubin Sirul hidayah bainal alamin Ishqalana syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya yukadzibu alhamdulillah yukadzibu makasih Teh Juju kita udah salawatan ya pagi-pagi semoga berkah yang masih stay masih menonton untuk akun yang memiliki akun apa ini Aflahul Bustami makasih untuk pemilik akun Ratu Zayu terima kasih udah nonton. Untuk akun yang pemilik akun juga Wais Rahman Kaile yuk di tap terus kakak layarnya di tap terus ya sambil nonton sambil bersalawat kita salat bareng-bareng ya sambil di tap juga layarnya ya. Salat apa lagi nih di sini?
Apa? Pada Sekarang kita mau dengerin Juju nyanyi. Yang hafal bisa bareng-bareng ya di rumah ya. wala yahuddu alladzina hum Wasallim daiman ala mada, salli wasallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, salli wasallim daiman ala mada, salli wasallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. pada bukan itu fa biasanya fa pada kalimat dia bocah cilik-cilik jejer lari-lari, sendangane mesti tumindak beci, sendangane resi tumindak beci, salli wasallim daiman ala mada, salli wasallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Lole-loleku, anak lanang nan durjaku, cilik ngaji, cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Lelo-leloleku, anak lanang nan durjaku, cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Cilik ngaji, cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Salli wasallim daiman ala mada, salli wasallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kecik ketitik anak wadon dosi, cilik ngaji ndo cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Baci ketitik anak wadon dosi, cilik ngaji ndo cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Cilik ngaji ndo cilik ngaji, besok gede jadi wong aji. Salli wasallim daiman ala mada, salli
dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ketitik anak wadon asik-asik, cilik ngaji lo cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Baci ketitik anak wadon asik-asik, cilik ngaji lo cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji lo cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian ya. Sholawat ngaji belajar ngelogatnya dan sholawatnya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan yang lain ya. Jangan lupa pantau terus akun Al Hidayah ya. Kita pamit undur diri ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.